Congo nayo yasabye kujoininga East Africa. Yamara kujoininga fure ntabwo twagira negative elements muri Congo. Ntabwo u Rwanda rwagira du yavuye Uganda. Na du wa Uganda wava Rwanda. Ariko rero turashaka na Congo nikagire baduyi batera Uganda batera Rwanda. Ariko rero twe Uganda na duyi wava Uganda gutera Congo. Turashaka rero na Congo nikagire baduyi batera amahanga gani. Mu gihe akarere ka Afurika y'Iburasirazuba gakomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano, iterambere n'imibanire y'ibihugu, ijwi ritutse mu nzego za gisirikare za Uganda ryongeye gushimangira ko ubufatanye bw'akarere bugomba gushingira ku mutekano usesuye no kudaha umwanya imitwe yitwaje intwaro ihungabanya abaturanyi. Ibi byagarutswe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda wa diviziyo ya kabiri Paul Muhanguzi wavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idakwiye gukomeza kwakira no gucumbikira imitwe yitwaje intwaro irwanya u Rwanda, cyane cyane muri iki gihe ibihugu byombi na Uganda bisanzwe ari abanyamuryango w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community EAC. Igihugu ntabwo cyubakwa n'umuntu umwe, igihugu cyubakwa n'abantu bose. Nanjye rero nkabashima Perezida Kagame kuba ashoboye kuyobora u Rwanda. Namwe rero mukaba mugeze igihe mukamanya amazima mugasubira mu rugo. Kuwa 19 Gashyantare 2026 Major General Muhanguzi yari mu Rwanda ayoboye itsinda ry'abasirikare bakuru ba Uganda People's Defense Forces UPDF bari mu ruzinduko rw'iminsi 3 rwitabiriye inama ya karindwi ihuza abayobozi b'imitwe ya gisirikare ikorera hafi y'umupaka uhuza u Rwanda na Uganda. Iyi nama yahuje diviziyo ya kabiri n'iya gatanu z'ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force RDF na diviziyo ya kabiri ingabo za Uganda, yabereye mu karere ka Musanze, ikaba yararanzwe n'umwuka mwiza w'ubwumvikane, kubahana no gushimangira umubano mwiza hagati y'impande zombi. Abayobozi b'ingabo bavuze ko iyi nama igaragaza ubushake bukomeye bw'ibihugu byombi bwo gukomeza gukorana mu kurinda umutekano ku mipaka no mu karere muri rusange, binyuze mu biganiro bihoraho, guhanahana amakuru no gufatanya mu bikorwa bya gisirikare n'iby'umutekano. Muri iyi nama impande zombi zasubije amaso inyuma zisuzuma ibibazo byagaragaye kuva ku nama ya gatandatu yari yabereye i Kabare muri Uganda kuwa 30 Nzeri kugeza ku wa 2 Ukwakira 2025. Basuzumye aho imishinga yo kurinda umutekano ku mipaka igeze, banaganira ku buryo bwo guhangana n'ibibazo bikomeje kugaragara birimo kwambuka imipaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ubucuruzi bwa magendu n'ibiyobyabwenge byengwa mu buryo butemewe, ubucuruzi bw'abantu human trafficking, ubujura bw'amatungo, inzoga zitemewe n'ubwambuzi bukorerwa ku mipaka, uburiganya n'abantu bihinduranya imyirondoro. Abitabiriye inama bashimangiye ko ubufatanye bukwiye kurushaho kongerwa kandi bukagera no ku baturage batuye ku mipaka binyuze mu bikorwa bya gisivile na gisirikare bihuriweho, civil military cooperation, kurengera ibidukikije ndetse n'imyitozo ya gisirikare ihuriweho. Mu rwego rwo gusobanukirwa neza uburyo u Rwanda rukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro n'abahoze bayigize, itsinda rya Uganda ryasuye ikigo cya Mutobo cya Komisiyo y'u Rwanda gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro, Rwanda Demobilization and Reintegration Commission RDRC, giherereye mu karere ka Musanze. Muri iki kigo niho Major General Muhanguzi yatangiye gutanga ubutumwa bukomeye bujyanye n'inshingano zo kwinjira mu muryango w'akarere. Yagize ati Kongo yasabye kwinjira mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Iyo umaze kuwujyamo ntugomba gukomeza kuba indiri y'abagizi ba nabi. U Rwanda ntirukwiye kugira umwanzi uva muri Uganda, kandi na Uganda ntikwiye kugira umwanzi uva mu Rwanda. Ni nako bimeze kuri Kongo, ntigomba kwakira abatera Uganda cyangwa u Rwanda. Aya magambo yaje ashimangira igitekerezo cy'uko kwinjira muri EAC bisaba inshingano zirimo no kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bw'igihugu igamije guhungabanya abaturanyi.
ku bijyanye na FDL n'ikibazo gikomeje mu mashyamba ya Kongo, Major General Muhanguzi yashimye cyane abahoze mu mutwe wa FDLR bahisemo gusubira mu Rwanda, agaragaza ko benshi muri bo bagifite imbaraga n'ubushobozi bwo gutanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu. Umutwe wa FDLR umaze imyaka myinshi ufatwa nk'ikibazo gikomeye ku mutekano w'akarere, ukorera cyane mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo hari abawuvuyemo bagasubira mu Rwanda binyuze muri gahunda za RDRC. Amakuru y'umutekano agaragaza ko hari abandi benshi bagikomeje kwihisha mu mashyamba ya Kongo, aho bakomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo mbi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ku bijyanye na His Excellency Paul Kagame, akaba yashimwe ku buyobozi n'ubutumwa bwo kumenya ukuri. Major General Muhanguzi kandi yashimye by'umwihariko Perezida Paul Kagame, amushimira uburyo ayoboye u Rwanda by'umwihariko mu kugarura umutekano, ubumwe n'iterambere nyuma y'amateka mabi igihugu cyanyuzemo. Yabwiye abahoze mu mitwe yitwaje intwaro ati igihugu ni cyubakwa n'umuntu umwe, cyubakwa n'abaturage bose. Ubu ni igihe cyo kumenya ukuri no gutaha. Imibare igaragaza intambwe yatewe, ariko urugendo ruracyari rurerure, nk'uko imibare y'iyi komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare cyangwa abahoze mu mitwe yitwaje intwaro RDRC yashyizwe ahagaragara mu Kwakira 2025, ibigaragaza abantu 12,602 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro bamaze gusubizwa mu buzima busanzwe kuva mu mwaka w'2001. Ibi bigaragaza intambwe ikomeye u Rwanda rwateye mu gukemura ikibazo cy'abitandukanya n'imitwe yitwaje intwaro, ariko kandi bigaragaza ko hakiri urugendo rurerure, cyane cyane igihe hari ibihugu bikomeje kwakira no kwihanganira iyo mitwe ku butaka bwabyo. Ubutumwa rero bwa Major General Muhanguzi nk'uko mwabyumviye bugaragaza ko umutekano w'akarere udashobora kugerwaho mu magambo gusa, ahubwo usaba ibikorwa bifatika, ubufatanye bushingiye ku kuri n'inshingano zuzuye. Mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwifuza inyungu z'umuryango cyangwa zo kuba umunyamuryango wa EAC, igomba no kwemera inshingano zijyana n'izo nyungu, zirimo kudaha umwanya imitwe yitwaje intwaro ihungabanya abaturanyi. Ku Rwanda na Uganda, inama ya 7 y'abayobozi ba gisirikare ku mipaka yagaragaje ko inzira y'ibiganiro, kubahana no gufatanya ariyo nyingi y'amahoro arambye mu karere kose. Iki ni ikimenyetso cy'uko amahoro ashoboka, ariko bisaba ubushake bwa buri gihugu. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumviye, ni igitego gikomeye cyane aho igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda bakomeje n'ubundi gufatanya mu bijyanye n'igisirikare, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi nabo bakomeje gufatanya mu buryo bugaragara mu bya gisirikare. By'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda icumbikira mu mashyamba yayo abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda FDLR, ndetse ikanabinjiza mu gisirikare cyabo nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Ndetse nk'uko mubizi, bamwe mu barinda perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva harimo n'ubundi abo muri FDLR ni Kinshasa barimo. Ibi ni bigaragaza uburyo ibihugu byombi, Uganda nako igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, gahunda yabyo nta yindi ari gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse no kugerageza gushyigikira abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nk'uko Perezida General Neva ubwo yajyaga i Kinshasa yaganiye n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, aba FDLR akavuga ko bazabashyigikira mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bagera kuri iyo ntego yabo yo kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo rero murabyumviye, inshuti bakunzi ba Pilot News TV, nk'ibisanzwe ndabashimiye cyane, mukomeze mubane nanjye mu makuru yose nk'uko muje kugenda nyabagezaho. Amakuru yacu nakagaruka mukandaza kugaruka bagezaho nari makuru akomeye cyane arabagezweho, kuko nta kindi usibye kubaha amakuru meza atari ivumbi. Ndabakunda cyane.